Teotihuacan, grad bogova. Fenomenalni uskršnji otok. Legendarni Machu Picchu. Lupa memge courage. Većina teorija o drevnim i nepoznatim civilizacijama u suštini nema nikakve materijalne dokaze o postojanju istih i uglavnom se baziraju na špekulacijama. Ono što bi stvarno promijenilo naše znanje o razvoju civilizacija i dalo kredibilitet ovakvim teorijama bi morao da bude opipljiv dokaz, arheološki artefakt koji bi potvrdio postojanje nama nepoznate civilizacije u dalekoj prošlosti. Takav dokaz ne mora biti veličine potopljenih kamenih struktura Yonaguni pored obala Japana, za koje neki tvrde da su građene prije kraja zadnjeg ledenog doba. Prije će biti da bi takav dokaz predstavljao neku vrstu dokumenta ili tradicije iz prošlosti koji bi pokazao razumijevanje astronomije, fizike ili geografije do kojih je i naša moderna nauka tek došla. Precizna geografska mapa turskog admirala iz 16. vijeka Piri Reisa, nacrtana mnogo prije otkrića Antarktika i mapiranja Južne Amerike, možda predstavlja upravo jedan takav dokaz. Gdje počinje potraga za izgubljenim civilizacijama? Ispred mene je jedna od najčuvenijih mapa ikada napravljena u kartografskom svijetu. 1513. godine turski admiral Piri Mehmed, koji je bio nećak Kemal Reisa i po njemu je zapravo on poznati kao admiral Piri Reis, napravio je jednu mapu staroga svijeta. Mapu je napravio na osnovu 8 mapa do kojih je došao iz Ptolomejskog Egipta, dakle iz zadnje faraonske dinastije, na osnovu nekoliko mapa iz arapskog svijeta, mapa Indije, te na osnovu mapa njegovih savremenika, Portugalaca koji su plovili svjetskim morima i Kristofora Kolumba. Zašto je ova mapa toliko važna? Početkom 16. stoljeća svijet nije znao ni za Južnu Ameriku, ni za Antarktiku. Ova mapa prilično jasno prikazuje obrise zapadne Europe, odnosno Iberijski poluotok sa Španijom i Portugalom, zapadni dio Afrike sa Kanarskim otočjem te Azorima u središnjem Atlantiku. Karibsko područje tek je počelo da biva poznato zahvaljujući Kolumbovim putovanjima. I to je možda jedan od razloga zbog čega ono još najneprecizniji, jer Kolumbo je tek otkrivao ovaj dio svijeta. Ali ono što imponira svakako su vrlo precizne granice sa svim deltama u Južnoj Americi, a osobito u Brazilu. Kao što je poznato, oficijelno Brazil se neće otkriti još 200 godina. A poseban kartografski, kulturni, civilizacijski šok nailazimo na samom dnu ove mape, dakle obale Antarktike. Naravno da je Piri Reis bio jedini kartograf koji je pravio precizne mape sa tada još neistraženim dijelovima svijeta, mogli bi govoriti o slučajnostima ili koincidenciji. Međutim, ovaj turski admiral nije bio jedini koji je posjedovao na izgled nemoguće poznavanje geografije. Laurent Fine, francuski matematičar, astronom
i kartograf iz 16. vijeka na svojoj mapi iz 1531. godine detaljno prikazuje obale Antarktika sa nezaleđenim obalama, planinama i rijekama, faktički prikazuje kontinent u klimatskim uslovima dugotrajnog perioda bez leda koji je okončan oko 4000 godina prije nove ere. Kako objasniti mapu najpoznatijeg kartografa srednjeg vijeka, čuvenog Mercatora iz 1569. godine, koja također pokazuje Antarktik sa ledenim pokrivačem, ili najmisteriozniju od svih mapa, onu Filipa Boischa iz 1737. godine, koja sablasno precizno prikazuje Antarktik kakav je izgledao kada na njemu uopšte nije bilo leda. Na njegovoj mapi vidimo subglacijalnu topografiju cijelog kontinenta koji se u stvari sastoji od dvije kopnene mase, danas povezane debelim naslagama leda. Moderna nauka je do ovog otkrića došla tek 1949. godine, kada je zajedničko britansko-švedska ekspedicija u potpunosti mapirala ledeni kontinent. Piri Reis je svoju mapu napravio najvećim dijelom na osnovu staroegipatskih mapa. On pominje mape koje su datirale iz 4. stoljeća prije nove ere. Međutim, te mape su pravljene na osnovu još starijih mapa koje su se nalazile u faraonskom Egiptu, a ove na osnovu još starijih. I tako se vraćamo nekoliko hiljada godina unatrag u doba pred faraonskog Egipta. Očigledno je da je postojala civilizacija koja je imala takvu tehnologiju i komunikacijska sredstva da putuje planetom i da kartira sve teritorije, pa makar one bile pod velikim naslagama leda. Na taj način vraćamo se 5, 6, 8, 12, a možda i više hiljada godina unatrag. Ovdje se susrećemo sa pojmom civilizacija koje su iščezle, o kojima nije ostalo pisanog traga, a postavlja se pitanje da li je ipak ostalo kakvih materijalnih dokaza za njih. Gotovo da nema civilizacije na svijetu koja u svojim mitovima nije zabilježila priču o velikoj katastrofi koja je nekada davno zadesila našu planetu i drastično izmijenila tok istorije. Mada mitovi po svojoj definiciji i ne predstavljaju naučno dokazane događaje, mnoge kulture im daju religioznu ili duhovnu vrijednost, vjerujući da oni predstavljaju stvarne istorijske zapise. Tako se mit o velikom potopu nalazi u više od 500 legendi širom svijeta. Od sumerskog epa o Gilgamešu prije 6000 godina koji kaže: sruši svoju kuću i sagradi brod, ostavi svoje imanje i spašavaj goli život, prezri ljudska dobra i spasi svoju dušu. Sruši, kažem ti, svoju kuću i sagradi brod, neka njegova dužina i širina budu skladne. Ukrcaj na njega sjeme svih živih stvari. Preko legendi Maja i Azteka iz Centralne Amerike u kojima piše: i tako došla je velika poplava iz srca nebesa. Stvorila se velika poplava koja je padala na glave drevnih stvorova. S neba je pala teška smola i lice zemlje je potamnilo. I crna kiša je počela da pada i danju i noću. Stvorovi su bili zatrti, uništeni, polomljeni i prebijeni. Sve ove kulture u svojim predanjima imaju priču o katastrofi koja se desila u davnoj prošlosti, kada je čovječanstvo bilo kažnjeno velikom poplavom koja je uništila dotadašnju civilizaciju. Za mnoge, ovakav veliki broj mitova o potopu sugeriše da oni predstavljaju kolektivno sjećanje na stvarni istorijski događaj. To sjećanje se najprije usmenim putem, a zatim i putem svetih knjiga prenosilo sa generacije na generaciju. Sve drevne knjige, počeo od onih iz Indije, Veda, Japana, Kine, Tibeta, preko sumerskih glinenih tableta, egipatskih najstarijih zapisa, pa i onih koji su od njih kopirali antički Grci i Rimljani, pa sve do Srednje i Južne Amerike, govore o jednom događaju globalnih razmjera, o potopu. Očigledno je da u tome sigurno ima i nekih istorijskih pokazatelja.
Naime, prije otprilike 12.000 godina planetu je zadesila globalna katastrofa. Došlo do potopa i podizanja nivoa mora. O čemu je ovdje zapravo riječ? Geološki gledano, u zadnja 2 miliona godina smjenjivali su se u pravilnim razmacima svakih 100-150.000 godina hladna doba sa toplim intervalima koji su trajali između 8 i 12.000 godina. Početak tog zadnjeg toplog intervala bio je upravo prije 12.000 godina, što znači da je on pri svom kraju. Ističe i neminovno će ga slijediti novo ledeno doba. Kako je ono izgledalo ono prije nas? Prije 12.500 godina evropski krajolik je zapravo bio mnogo monotoniji. Sve sjeverno od Austrije, Njemačka, Francuska, Poljska, Skandinavija, veliki dio britanskih otoka bio je pod debelim slojem ledenog omotača. Na pojedinim mjestima 2, 3, čak i 4.000 metara. Danas se nalazimo na jugu otoka Malta u Sredozemnom moru. Kada pogledamo ovaj otočić iza nas, Filfla, možemo pretpostaviti da je on prije 12.500 godina bio spojen sa svojim matičnim malteškim otokom. Sa otapanjem ogromnih količina leda duž čitavog teritorija Europe, zatim Sjeverne Amerike te Sjeverne Azije, ta ogromna novopridošla voda spojila se sa postojećim morima i okeanima. Utvrđeno da je, na primjer, Pacifički okean porastao na nivo od 80 do 100 metara viši u odnosu na onaj prije kraja zadnjeg ledenog doba. Neka druga područja, kao što je područje današnje Bosne i Hercegovine, zabilježuje mnogo veći porast razine mora. Naime, ogromne količine vode su se sručile srednjim i južnim dijelom Europe, spojile sa Jadranskim morem, tako da je nivo mora dostigao 600, čak i 700 metara veći nivo nego što je to bio u prethodnom razdoblju. Moderna nauka nije pronašla nikakve dokaze koji bi ukazivali da se u nekoj relativno bliskoj prošlosti desio jedan takav globalan događaj. I ovakve teorije se ubrajaju u pseudonauku. Ono u čemu se geolozi, biolozi i istoričari slažu sa proponentima teorija o globalnoj kataklizmi je to da je Zemlja krajem posljednjeg ledenog doba prošla kroz period drastičnih promjena klime koji su doveli do izumiranja određenih životinjskih vrsta na pojedinim dijelovima planete. Najpoznatije slučajeve ovakvih naglih izumiranja nalazimo na području današnjeg Sibira, gdje se još uvijek pronalaze smrznuti ostaci vrsta iz tog perioda poput osipovog mamuta, džinovskog jelena ili pečinskog lava, koje su bile prilagođene životu isključivo u uslovima umjerene klime. Samo na području dviju Amerika, u periodu između 15. i 8. milenijuma prije nove ere, u potpunosti je izumrlo oko 70 rodova velikih sisara, uključujući cijele vrste surlaša kao što su mastodonti i toksodoni. Mislim da izumiranje vrste ne može nikog da začudi onoliko koliko mene. Kada sam u La Plati, Argentina, pronašao zub konja među ostacima mastodonta, megateriuma, toksodona i ostalih izumrlih čudovišta, upitao sam se šta je moglo da dovede do izumiranja nekadašnjeg konja u životnoj sredini koja mu je očigledno pogodovala. Odgovor je naravno nagla promjena klime. Na putu smo ka legendarnom Tihuanaku u Boliviji. Za ovaj arheološki lokalitet na nadmorskoj visini od 4000 metara neki istraživači tvrde da je najstariji grad na svijetu. Sunčeva Kaprija, Tihuanaco, Bolivija, ovaj 15-toni megalit i danas izaziva divljenje. Na samom megalitu mogu se uočiti i dvije životinje koje su davno izumrle. Jedna od njih je toksodon, koji je troprsti vodozemac. Drugi je neka vrsta surlaša koji je nalike današnjem slonu. Mi znamo da slona u Južnoj Americi danas nema, ali oni su postojali
sve do kraja Pleistocena, dakle sve do prije 12.000 godina, kada su zvanično i izumrli. Ove dvije životinje, koje se vrlo često predstavljaju na hramu Kalasasaja, između ostalog Toksodon se čak 43 puta tamo nalazi, pokazuje da su ove životinje bili savremenici originalnih graditelja ovog sjajnog grada. Drugim riječima, ponovo se vraćamo od doba prije kraja zadnjeg ledenog doba. Legendarno jezero Titicaca koje se nalazi iza mene, na bolivijskoj, ali i peruanskoj strani, mijenjalo je svoju nadmorsku visinu nekoliko puta. Pouzdano se zna da je prije 12.000 godina nivo ovog jezera bio barem za 30 metara viši. Poluotok koji se nalazi iza mene sa svojim gradićem Copacabana bio je mjesto gdje su 1990. godine italijanski ronioci, istraživači i arheolozi pronašli podvodne kamene blokove ogromnih dimenzija, dugačke kamene putove po 100 metara, podvodne hramove koji su svi prekriveni naslagama algi i podvodnog rastinja. Dakle, pronađen je još jedan grad iz daleke prošlosti. Odakle grad na velikim dubinama ovog jezera? Ili je jezero naglo podiglo nivo, ili je zapravo došlo do izdizanja tla. Pretpostavka je da je i taj grad bio podignut u doba prije kraja zadnjeg ledenog doba, jer normalno niko nije gradio gradove pod vodom. Sa jezera Titicaca u Boliviji vodimo vas u južni Peru, u region Nazca, gdje se nalazi još uvijek nedovoljno istražena arheološka lokacija Cavachi sa kompleksom od 34 piramide. Ove piramide, kao i svjetski poznate linije ucrtane u pustinju, vidljive jedino iz zraka, gradila je nama još uvijek nepoznata drevna civilizacija. Cavachi piramide, kompleks od 34 piramide, čija je visina između 15 i 35 metara. S tim da je najviša ova upravo iza mene velika piramida visine 40 metara. Dimenzije osnove su 150 puta 150 metara. Nalazimo se u južnom, suhom dijelu Perua, oko 40 km daleko od Pacifika, na visini od 365 metara. Već je utvrđeno da se ove piramide bile izložene dugotrajnom utjecaju vode, i to stajaće vode. Na tome nije riječ o kišama, koje su rijetkost u ovom regionu već hiljadama godina, već je najvjerojatnije riječ o nečemu u razmjeru potopa. S obzirom na blizinu Pacifičkog okeana, može se pretpostaviti da je krajem zadnjeg ledenog doba, ukoliko ovaj piramidalni kompleks tad postojao, da je on bio izložen naletu vode iz Pacifika, ispod koje je stajao nekoliko desetina, možda čak i stotina godina. Prema nalazima talijanskih arheologa, ovaj kompleks je bio 2 puta potapan. Oni to naravno pokušavaju smjestiti u za arheologe prihvatljiv vremenski okvir prije 2200 godina. Međutim, katastrofa takvih razmjera u ovom dijelu svijeta nismo imali u tako skorašnjem periodu. Ove mape, kao i mnoge druge, je 60. godina prošlog vijeka analizirao američki istoričar i geograf Charles Hapgood sa Univerziteta u New Hampshireu u svojoj knjizi Mape drevnih kraljeva mora. Njegov zaključak, do kojeg je došao nakon konsultacija sa mnogim uglednim naučnicima, je bio senzacionalan. Hapgood je tvrdio da je u davnoj prošlosti postojala civilizacija sa velikim znanjem pomorstva i geografije koja je mapirala cijelu zemaljsku kuglu. Ta civilizacija je nestala krajem zadnjeg ledenog doba, iza sebe ostavljajući mape koji su se kroz istoriju kopirale i tako prenosile
sa generacije na generaciju. Pretpostavlja se da je jedan katastrofalni događaj od prije 12.000 godina bio uzrokom da se u potpunosti promijeni krajolik na čitavoj planeti. Ogromne količine leda u srednjoj i sjevernoj Europi, na sjeveru američkog kontinenta i na sjeveru azijskog kontinenta su se otopile i tamo se formiralo kopno na kome je bio moguć život. Na drugim dijelovima planete, kao ovdje u sjevernoj Africi, od vrlo plodonosnih polja i zelenog krajolika dobili smo pustinju. Ovakvih katastrofalnih događaja u svjetskoj historiji bilo je mnogo. One su označavale kraj pojedinih razvijenih i manje razvijenih civilizacija i nakon nekoliko hiljada godina ponovne početke. Ono što karakteriše našu civilizaciju te našu zvaničnu historiju i arheologiju je da ne priznaje postojanje takvih naprednih civilizacija. Međutim, sve ovo na što nailazimo tokom snimanja našeg dokumentarnog serijala, počeo od Južne, Srednje Amerike, Zapadne Europe, evo ovdje Afrike, uvjerava nas u suprotno.